Menta gini pe yagi program yelekai ki yelekai menta gasngi. Haga jinglekai Indian Premier League haga por News 10 PM ka jinglekai kalong prengka Lucknow Super Giant Persia ika Punjab Kings. Haga jinglekai King Cup semi final haga por Khatway 10 PM ka jinglekai kalong prengka Al Ittihad Persia ika Al Shabab. Bat ka weipat ka deha prengka Al Qadisiyah Persia ika Al Red. Haga jinglekai Premier League haga por Khat Ar Khatsan M ka jinglekai kalong prengka Wolf Persia ika West Ham. Bat ka weipat ka deha prengka Arsenal Persia ika Fulham. Pada haga por Khat Arsteng M ka jinglekai kalong prengka Nottingham Forest Persia ika Manchester United. Haga jinglekai French Cup semi final haga por Khat Ar Southpel M ka jinglekai kalong prengka Dunkerque Persia ika PSG. Haga jinglekai Coppa Italia haga por Khat Arsteng M ka jinglekai kalong prengka Empoli Persia ika Bologna. Haga jinglekai Coppa del Rey semi final second leg prengka Real Madrid Persia ika Real Sociedad. Badi yang kena kecing lekai, oni lekai ke por 10 AM.